sukuru etalu na pigaw. Nomor si di Mario marennu atinna. Pada itu ga tahu sukuru de na Mario atinna. Ya kong katau de na Mario matanang atinna ko makade sukuru ka ay kapau-pau mi atu. Iya. Jadi ya senge sukuru tahu tenang atinna, tahu manyamang. Iya. Ya sa pa itu ko to makada na Mario, iya ko to Mario loko po Allah taala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur. Ya ki pak bicarogi Mario marennu lori po Allah taala. Aga ipurioran lori po Allah taala papidalle iya angkai nalengi. Nah, iya naro jadi iya riasa bersyukur. Apa iya tiasa ngesukuru nomor si di atie jolo. Nah, iya ko makanja muite toli manyamakini nawai toli Mario marennu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak DJ tu nangka tahu dia tu ga kau tahu kura waramparana. Dia ga istilahnya kura dalekna. Genap itu na lebih. Papinat dingim itu toli macipi. Nah, yana tu ampai ko angka tahu toli macipi papinat dinna. Ya sange macipi mas pada ko makada samanna je de na genna mi tahu de na genna orang paranna. Ayana tu namega tahu mapikiri malah saulu. Angka tu aga jerok papatana arae. Istilahnya ko to makada papata pasapasan na arae tanyahat desa. Tapi berdasarkan kajian agama makadai arae aja mu pusingi masa depanmu. Nah sebab po Allah Ta'ala matur. Yang kedua aja to mu pusingi dalekmu. Nah sebab de pamujaji na patentu memang po Allah Ta'ala. Jadi tapi kangi di yerume ke pikiri gitu. Aga yan remaja kamu garo yano sangadi. Aja. Jadi tawakal. Yana tunang ka istilahnya di itu siti di ugie angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy. Biasa yang kali ngero ko pasatau matoh. Maka da guru ko anak loloy. Kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuma menangis. Dia tu nang anak lolo maka dah mau kak makan dan dia anak lolo tu maka dia mau kak makan. Betul kan na yero anak loloy ro ia nak teri tapake tu makna ya agiro maliwasang ikapa. Jadi sepertilah bayi. Ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya ia narona satu pandita maka dah ia mau sempajan na mau dalari mereni na loko pong Allah Taala aja na kalau ko rupa tahu apa ia ko tahu ti podang utatama itu susah itambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia ku podang ci cawat di mau patu kongka kakura ke istilahnya kongka meloki bantu ia ko napa cica ti podang de to patu nano na bantu moki iya nagan na kadua mamula dito mapikiri makadan itu kasih itu iya iya nagan na katallu de na kadang kasih makada situ de mana mangingi gede iya gan na kapa lihat situ bahasa anak mesa mani makada tuli di mana tegere jadi ya ko puang Allah Taala de jadi makade tau pandita pada ko anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis. Nah sepuang Allah Taala agak membutuhkan. Naisang. Jadi maka dai ajak na mucurite aku pada rupa tahu. Anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dengan nak bicara. Tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang. Makir jadi maka dai tahu pandita itu makna pertama. Yang kedua, ia tu anak loloy iya ko mapat di iteri iya ko Mario micawa iya tu teh ko matau maraja mandari de angka tu tau micawa peddi di sampai micawa peddi mapat di tapi micawa na subui iya ko nak lolo itu de seikhlas mungkin sejujur mungkin iya ko mapat di teri iya ko Mario micawa makiro jadi seperti itulah dalam kehidupan. Ketika engkau dalam keadaan susah, silahkan menangis kepada Allah. Ketika engkau dalam keadaan senang, maka tersenyumlah. Dan orang ia tekong katau Mario marennu atinna nai laudong malomo dalek na tu. Masusay papina din na tayo ni laudong malomo tu ipaturungan tu ko pong Allah Taala. Jadi dua tu tahu sukuruki manyama papina dinge ilaudongi malomo ti tarima pak dongange. Nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajisa dipakalinonge ilau dotoki tak buka tu pintu na lagi.
Jadi ya tidi oko salangnya Pak Bu lelewali Mario ki to mangilau mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuru ki papedal yang kewale ko tambah ya ko iya ko de musukuru ki sangi pacalaku masarro jadi sitongan itu ko gamae aja na to makada masus sapi na pamilau dok de namo kong kadale ayo nah ya angka pak karena na chat ka ngapa bahar makada kapakutana tentang ayo sana mandrase baru ya mak baca dong kan kamakutana jadi dia mereka sampaikan ni maka dia tu ampai magi ni suruh ki sukuru apa ia tu tahu sukuru tambah ya dalek nah iya aja tak dareke tapi ia tu tahu angkai masuk saya betungan namoloi masalah teko milau dongi itarima todon nah itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah Taala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata dua-duanya pintu langit terbuka bahkan angka kohat desa ena rampe orang yang teraniaya sama-sama orang teraniaya nagau bawangi tawe na deni rule mewai lah nagau bawangi ena paujaki tawe na petan naki tawe yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko makko iro tak buka tu pintu na langi usaha kang kita pakai gunai milodong aja ni balas ya ro cacian na tawe dia kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih nasabak sitongan na ya tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi ko Allah Taala pintun na langina melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa ia kode na paujaki tede na teraniaya dene terima pak dongangi jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya apa ia tu pak dongangi maka dia tahu rita pak hakiki itu kopat tareka tatumpu pi tu na pemabasa tembus tatumpu pi ya kong kamu pa yon rile ko de pa ya me ko taleponi de nagapah kuraga pintu langit itu sudah terbuka apa namo nabi mah ko to ite gere batunna ilallun nabi Musa oko Firaun ya ko soro i law monri pasukan masabbu mana samate apa tahu cek dek na tahu masak bulan lungi iya ko layo loy tasi lung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kak de naga pakuraga ko makiro to pa iya tu di ko akala tauli na to makada naga na tipi kau iya ko to lupa tomate na labu ko tasi longe de gaga to rewa tomate to apa angkai musuh pulimon ri masak bu palalungi napai makada na mimusa jolo wangilo ko pokku yana tu ampai suruh mak bampangi tongkak na edo i makre guru ta kalisiden ring almarhum aga hubungan na tongkak si bawa tasi palim palagi pakai dia memati palai ko tongkak kan tapi makre to pandete kasupuni o kumanupong Allah Taala mak bos sewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos ini ang kamu palalang dia panak pampang itongka yang gimana dia tau pandrite tannya ji ero tongka sitongan nah sabak miro patulun na puang Allah Taala hakikinna jadi makumatu itu di ya kong kadi oko kanto tasik di juta na to milau dalle na to makada mo pa ya ko de gaga dale nga po ngilang kamu adi ku si di juta kan kamu pa yon risandre to tapi ya ko de nagaga dui ang kanyana ay may milopah kamaja ang katonya gagay may waja na de sisa gagadui de to gagay taja makadang kabot di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masussa ni makoto de nagawat dion rima pasandre alan iway jenne na to masampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong oko ki ilalan na sampajangnya mangilaw na sabak di nagapakuraga iyo po kung kamu pamakadain kabe sa resak kunala yan uday pa nawajay kamu pa de pa natalap po pak dongang ito pa kamu pa yung risandre makada de iya rumato law singa iyo po ko de nagaga insyaallah tembus itu
Jadi ya tu nonri ya tembus pak dongang kena rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah. Mak bos sewa. Nah iya tu anak mako tu anak lolo, itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak lolo angka gano pakulena, degaga tu paling aliman na mikedo, aje na mi degaga nonri de nole makan meka makan de mala wairino maga degaga. Tapi karena napai teri, napai gora, napai maga, orang tuanya akan datang. Mako mati itu puang Allah Ta'ala lauri atan. Berserah diri ki. Yo poko macigau ki. Maka dade kamu pawon rileko. Iya tuh. Jadi jimo pai terima pak dongang. Hampir semua nabi. Nabi Ibrahim. Ya guru mana ngigare? Nabi Ibrahim. Waktu na melo ya lempar tamu kopi. Napat si di kampo tau pasipulu ngajuan nasun. Maka tasak di kosi di kampo. Cik di agajero tania kabupaten. Cik di pada di Makassar Sulawesi Selatan pasipulung ngaju ko lapangannya untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia kena susah apa ya Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana lo ko Allah Ta'ala ipatuni api akak dia tu gamak demparangi ipas sadia ngami aga jasana pada petae pada tongang ngaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange disuruh mendre koro napa ya lemparang apa de gaga tau mulai macayo kopi pak mempelek jadi ya demparang iya na tu melona ya demparang Nabi Ibrahim ina malah saulu malaikat apa de namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no de nangka na sabak to lima kanjay keyakinan na loko pong Allah Ta'ala iya na tu na pole malaikat maka da muisamoga jero Ibrahim maka melo ko itu no maka da Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api itu na pura memang diputus ka makadaya mi itu no katoni tu ala ipake made perang makadai malaikat mape de milau do mape de mangilau wadi ko bantu makadai Nabi Ibrahim ni gai ko na saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu sip de malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilau mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu sie lau wator ibu sie na turun napat dia rapi atau upapoli anginge na lutuman anginge rojuero supaya pat dia pindah agan hasan Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilau kenro ko mala bantua maka dia malaikat ko pong Allah Ta'ala maka dia Nabi Ibrahim iya ko kuy pong Allah Ta'ala melo ko mangilau aja nah iya palangsung coba kere aja na nai ko pake iya palangsung namo ya bisa matay ko pong Allah Ta'ala maga siyanang kay ko pan rasa-rasa itu kere ina tunakare guru takali sidendreng iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakal na namo malaikat dito may pake namo malaikat dito may pake jadi soro ni malaikat melo niya dempara Nabi Ibrahim yana tu na bacay hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya, jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya na baca alina pamulutan Nabi Ibrahim. Maka dari po Allah Ta'ala we atakku iya pe na renungan. Magi na yaw bahase melo ka pasanrelok ku jama-jamata. Yai di pak galunge. Yan ang kamu pa yon risanre milau dong sebelum milau dong marek jimo patu tembus pak darah makoto jama-jama tapi ya kode naga yon risanre mabos sewatongan lo ri pong Allah Ta'ala ite gere komanri balawe aga pakuragata to makana mak dacu balawe ang kamu pa yon risanre to ite gere kada racungi balawe ang kamu pati yon risanre ang kamu pa racu balawe yan na tunang kataupan rita makana aja mo racungi tapi denro le perangi di kuyero makala ada coba lao nasang aja mo racungi magay de gaga agaga nanre olo kolo kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah wah maraji-rajingero nanre balawo sina to makada pasidakaro iya maraji-raji makada pasidakah isidah kai balawo wah maraji-rajing tapi ya kok igat tangin laulala pamahamangi pede laulalangi masuk ke dalam ang kami mato jawabannya
maka dia rolok kolok enau tu supong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya. Nah ia tu balawe dia nak galung. dia nak galung balawe. Ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre na memang. Ini dengan ko bahasa tawakal nanya. Deto sina mungki balawe lomandre na reko anu pun na jagai pun Allah Ta'ala. Jadi aja pada makade pada upalete cede pada kotobe masam pajang aja tak kada meka mewai setange de tulai meka mewai belisi ai de tulai na 5 pitu sabu itu maka sibiat de gana mau malaikat angkat tangan tu jadi aku makada maka perangang maka jagoang de tulai kali ibelisi tapi ta coba gare niga matoro iya niga nonro iya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masakang asumi mana lolo ya ko makalaki ay meka meway waddi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan iya ko de na pur tatta kisigan rusu tapi iya ko tapodangi punana maka dah kataniwi jo semua sakirang jolok meka lalo de naganggu kitu mako mati itu iblisi mako mati itu setannya ia na tomelo mas sampajang illau alin rungang iyo kupong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki aja tak kada meka mewai de si pan rasa tongang maka de setannya iyo tari rita ke jago iya pasti naganggu ki iyo pokok ki pong Allah Ta'ala milau alin rungang ilo na kupong Allah Ta'ala kama komiro pada nyo nak makare kong kataw ang kasuna masakang udangi pun na nakataniwi sunna jolo na pakilalo de na naganggoy apa ya komeki malaga si bawa wadi sa pakalaki tapi mapat dito ki ito ka makiro jadi ya ko to memas sampajang to milaw alinrungan na lokopong Allah Ta'ala supaya de naganggo ki setange ko to melo matanang ilaw alinrungan yo kopong Allah Ta'ala supaya iya ro gagaitan nange dena solangi olok-kolok. Aja nan repi balau tak kademan re balau sebelumna. Iya. Pada ko masam pajang. Aja lo ko pasam pajangin apa ki makan we belisi saja de yolona. Iya na tu ampai ko tatongi melo masam pajang 2 tau pandrita mapak gurongangi makada atta usak ki jolo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Napa ta baca kulon surat binas. Iya. Pura yaro baca ni ayat kursi. Pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala. Napa ki kata bere. Jadi ilau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan deh. Ya ko tudangi na pura nama sampai sunna. Na baca ni ayat kursi. Napa mata usa. Napa na baca kulon surat binas. Itu kalau surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca. Jadi tujuanna min lau alin rungangi lau ripong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki seta ko to masempajang. Pada matiron na ko to memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungangi lau kupong Allah Ta'ala supaya ro agaga itanange dena solangi olok-kolok maka solangi. Iya tu kodongi nanre dongi asewe de to tu nasiaga nanre apa mabicu mi de to na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi ako me makasolang de na me paja tu pokokna namo yaga ko may de to kang de na ti pante tapi na capuri ci di galung balawe makoto iya ko balawe untuk nanre mi bawang palinga 2 to mi nanre tu na maso tama nyo ko goro na mamako tapi ako may makasola na mo si diheto dito na ganda. Makiro. Pada mati ko tumelo, joka. Aja na ko palalangin na pakimilaw do. Sebelum joka. Jadi sebelum menghadapi sesuatu, kumeman ni tumilaw. Aja na itangga pa na pakimakada Allah puang ni. Maka ni pamulay mana, meki manre. Bismillah ki. Aja na to mampadiwat tapan apa to makadala po ngin apay may mampadiwat taman ni ito gere he jadi makumana to iya na he online tama na ako makada iya ro tau pandrita riolo
napa guru masyarakat tak melakukan dua hal. Nomor dia komelo ko mapamula baca doa salamat ko. Itu na komelo inno galung ito ang aga istilah na to mataril mapalili. Ya ko pak galuriolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Ya sange mapalili din na langsung akatalumi na pacan ne ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi napamulay iya ko mapamulay tu mak baca doa ngijolo. Iya ko nadupay ase na matu mak baca dosi. Iya ro sabalum no ya sangi pak doangan asalamakan supaya wedding salama matu jama-jaman nah. Iya tosi ko nadupay itu syukuran. Jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala. Nah sama dua tu pak doangan. Ilau doko sebelum mu pamulay supaya salamai iya kumudupan ni papedale na pong Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa mak baca doa kasi baru. Itu. Jadi tajama ya ro, tanya bida ya tu. Syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera apa sana? Acera ase aja tak kada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih. Jadi akadaki syukuran. Jadi agi syukuruki. Carana teh syukuru tuh papenat dinna mario marenuh. Yang kedua napasu sakka nah. Kona kan sakka ya kodena kan sakka pasidakka nah. Yana tuh termasuk pasidakka kopo ima tolli lo bolata baca yero bilau doang ngi. Napa taleng ampelo. Iya, tapi tatari isa aja nampelok bawang. itu tatari isa. Mesti lurus kak jolo iya. Magina pui mayoli nasaba iya ro pui ma pasti mas sempajang. No? Dega aga ima tu dia na sempajang. Napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pa alena pimpingi. Dia tu nak kada pu ima jolo-jolo matu pi dia tu na sempajang. Yo po katanya imang di mo pa makada sempajan lorona. Tate dua menina pa na jamah. Yo ko imangi tade patu na bata nang kako masigi. Jadi tahu malelam makasibiang tahu macawe o ko po Allah Ta'ala. Jadi aku tahu malelam makasibiang na tahu macawe malomo itarima donna. Yan na to ampai pu ima yoli mak baca. Paangkatau tu tahu tanya pu ima noli tahu dia na sampaja noli mak baca. Ali na tamadong. Magani. Manungo ko macam mak baca. Yang kedua aga je na baca na pangolong mi alena mi milau dong na pangolong ngi tanra asukuru katalori pong Allah Ta'ala. Ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca dong. Aja tagan rusuk bawangi. Tatanai maka da baca dong aga ye maka dewe baca doa salama syukuran. Syukuran dalam rangka aga maka da tomandre se baru pu imang alhamdulillah. Tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu tau pandite diolo komelo ima gere manu iya na tu nakada mo paloke gay nyawana iya na tu maknana makada mo paloke gay nyawana tanya iya tu nyawana manu iya kutanang betuangan na aga ni nasan na tau na gere manu ya ko makada memang resukuru mandre se baru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru. Nya na yero napa kuma bismillah napa mugere manu naro nakana mo paloke ganyawana apa aga katana manu gere apa itanay mana ko tumatu mamugere ro manu maka dai pakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tu. Jadi itu lo kalau tapi aja mota bicara korotudang maka dah ya sudah ya aja mau tak bicara tu dah maka dah ko manu
igere ko melo ko ipake mare sukuru ang keroyano na dupa sine de to na kwaro de niya kabami makado sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah makitu pada mo ko to masidakah mako man mije to to makdara ang kagagami tanang tanya kang yuntu aga pakai gunay salanya kamaki apa niya imitunon roy iya pa angka tu tahu masam pajaduhan na sabang kaminran na melo na waja itu cucuk mato angka tu tahu masam pajang pa kami calon matuan lah melo yasa tahu makanja makaroy pasam pajang ya calon matu kue peje malomo itarima itu kan makiro lima dupa termasuk niya na maka dia tu ko ini iliki mak baca dong ilodongan ya salamakan maka dagan dibaca makuye namo sitogan na suratul Fatihah mi namo Fatihah mi tu cuma makadami tau pandrita makanja ko pak dong atu na megayga yan atu nang kabaca Fatihah kul huwallahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabil nas kemudian alif lam mim sampai humul muflihun kemudian ayat kursi purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur purayero matu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makadabami bi barakatil Fatihah itu angkat tu makada bi sirril Fatihah ikan sir ya ko makada bi barakatil Fatihah berarti barakah makada itu pandrita pa hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro Fatihah iya ko baraka na melo taala akadaki bi barakatil Fatihah iya ko mukjizat na melo taala akadaki bi mukjizatil Fatihah iya ko karamah na melo taala akadaki bi karamatil Fatihah iya ko pakburana melo taala akadaki bi syifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburay ananae aja na barakana akadaki bi syifail Fatihah. Pak Burana. Iya. Angkat tau gabumanangi. Ini mani bawang Pemeki gabumanangi. Bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Nalamanang. Jadi ya ko angkat tahu malengi wae tasur nasuro ki dongi maka data dongi cek dia la Pak Bura tilawi syifa bi syifail Fatihah. Iya. Jadi dek tu na sirupa. Yang tu nak kada aga muniakan. Aja tak kada di Al-Fatihah. Itu angka. Tapi maka dia bisa Pak Basara itu Ustaz abi caro gimana nih? Kada bani wilawi po barakah na suratul Fatihah. Baca nih wilawi pun barakah Pak Burana suratul Fatihah. Wilawi mukjizat na suratul Fatihah. Wilawi akaramakan na suratul Fatihah. Makir. Jadi itu bisa dipakai. Jadi di mana? Angkat tu pagabumanang ya ko yalay Pak Bura bisifat. Iya ko marajing yoloy di luar jangkauan akadaki di mukjizatil Fatihah. Iya ko melo ipamulya gagay akadaki di barakatil Fatihah. Barakana. Iya na ro puima. Iya ko mabaca ro na pura na nabaca. Inlaw dongang engkatuan rin na palinda sebagai tanda kesyukurannya. Sebab magay hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ya kupui matale ngampalo talisar yang palo pasidakah dia na mungkin na liyang agasan na data na lo dia mungkin na liya kupong putih itu dia na mungkin maporkas dia na mungkin kupui matale
Jadi pasti na pakai guna ko decengi. Iya na tu ampai maka ada orang soleh itu bansana guru mengaji sidakai. Imam kate doja. Na mungkin namu ya tu makandang imang mama rajito tapi iya mo ita makoko ang kanay mama kandang. Ang kanay mawi tatulilo bola rondang makandang. Ang kapasan na guru tak Jadur Rahman Abodale, maka guru tak Jadur Rahman Abodale pakai sipa iya semua. Pasang sederhana itu. Pakai sipa iya semua. Kaya si pakai sipa asange, iya ro asam madake ku ini ipakai sipa jabatange maka madake ku dipakai sipa. Kaya sang iya ko ima ko asipa ima ko. Iya ko pasikola ko asipa pasikola ko. Kaya sipa na pasikola. Iya tu pasikola mak guru. Yan ang kapasikola din na guru tanya pasikola iya tu. Iya, tahu kalasim iya tu. Iya, jadi iya ko na sikola ko guru ko. Iya ko ima ko asipa ima ko. Yan tu nak guru ta. Ajam tu 5 solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko ima ko. Jagai wijok kamu. Jagai pandanganmu. Na iya nama kerajing apa namo imange makoko matito to. Itu agak berat. Tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di salama ni apa ya tu HP lebak pu imam mai kado sana ya kotak kalau mu dia takatan ni HP lebak pu imam aja nah HP bicu nah itu supaya dena terganggu makiro kemudian irona upasangan ni makada ilau dongangi 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh, harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh, mensedekahi orang soleh. Kemudian yang keempat agah, ya kodeni terima dona pu imang, detona baraka ya rialengi. Paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh. Iya, di mau pak tu boleh nareko purenin reki imang. Itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan. Iya tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu ima apa iya je tu baca donge dasarna nabita yolio ku Ibnu Abbas lo bolana ni palinna kanganre sisane palinna kanganre nabita dia langsung nanre na podangi Ibnu Abbas maka da musida kai ka andre emelo ka milau donge ko jallo ka nga onrong kenro onro wa diwonri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imang sitonganlah mas sampaja sunnah ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini deni pakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat jadi ya kok kilalan na sampajang hilau doang ngasih batu ya tuh ayo pui di imata dena na sampajang dena na yari pake kaya kapale langsung mama nilaw doang nah jajiro nabita nilaw doang Ibnu Abbas na sabay hidangkan ng makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ya dasar na baca doa salamair gitu tapi dena tu dah masulek kak baca ngidon de mas sampaja sunnai makanya ialah dua di puimang ialah dua iya koto pura mas sampaja puimang tilau doang mana ngisinin na anak kampota napasalama jajukui lalan na sampaja sunnah puimang sujud terakhir tilau doang mana ngisinin na pakampung ko pasetanga na ipasalama ko po nga latali simpuya dali na ipabelay pole lasalasay ipatanang atutungan na ilau dongi ya naroti ilau dongang jadi koloki bolana mak baca doang tinggal kita berdoa dia tak sampaja sunnah pak ya komeki mas sampaja tu marepat orang itu deh ya ko 10 tahun mundang ya ka 10 mas sampaja na paniliwa repana yo poko makada iya na mas sampaja ni apa makometotu kepala desa ustaz camat imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na ya to situ ko di mapunay pasantren anak sekolah de na to matinro na rekode na pura ilodongang
Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe aja tatinro na rekodeti lodongang ibijatta. Mako mana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Ya kira lakaye agni katanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimun rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo lodongang. Pak dongat iya na tu dakwah paling malemah donge. Do? Dia nagagacau ya tu, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakana maja na ke na betta makura-kura dom itu. Dongi wi. Peko cere dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnaki. Tapatami o ko suju pacapurat ya tu anak tatilaw dong. Aja na lapaka ngilillah. Tapangolo ko pong Allah Taala. Tapi tak pakanja kitoi berarti tak milodong Pak Megato tu milodong salah-salah kaya salah-salah milodongi tapi carana milodong salah kelakai na Pak Joka tengah bani sana milodong na saya puang pero kasih lakai ku tuli Pak Joka macina kak kasih komun ri boleh dia nakalalo nakan nastaro lakai na deh nakalalo itu dek to kan joka Makanya malaikat pakai nestaro supaya dia nakalaulau. Iya jadi itu kini makun remi lodo salah dokam. Maka nakamaki aja nakalaulau lakai ko aja nakajoka-jokam nakan nestaro mudupai. Itu kuncinya. Jadi aja akadaki kalingi acan ngati non roko boleh. Iya aja tak kedepo tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka-joka. Nakan nastaro mudupai napalo na sama nagmalasay kasi lakay ko aga nakan nastaro hakani malaka nay ko mato maka na aja nakalawlo nay yun ko yan ade nakan nastaro kajok mo pa iya jadi itu kuncinya kemudian upasangnya yan naron na jadi yero ko toman rese baru sakka na jolo tapasu yan nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina yan naro kutundang ipu imang iya ko de na mampu imata tisang imakade madodo-dodo je kasipak kalinon na imang de gaga usaha na liang taleng isakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin iya jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin iya waditale napa ni ko pu imata le tu mabaraka maka de je ga zaman maka nyak lalu je pak kene meki masih di dito pasitangangge maka da sini na pak galunge na pak nania kami matoh pemeki matanang meki mak gugu maka dia ko salama ya se ku pemendre iye katawana pu i masih karung akala tan do kami meni poda me meni kadepong tapas salama ka nga ya se ku aja nanri pak kajajahe melo ka kasih maminasa ka malingi si karu pu i mak pemendre iya ko 50 pak galung ko pasetangan 50 karun na dupa pu ima cicang maega di mana iya 50 karung na dito na iya to si dia heto galung na masak mana si karu dito le sidak kay imata kay makiro jadi macam nani pu ima dena na law magalu dena na law maga idi maninaw rusu anak tatatini law masigi na lena pangaji wi maka dia pemurus wijamu agalo no iko iya pamilodongi na salama milodo to tu puima pun aja kasih tapajo popole pakajaja de tu gata waku yako dan ribalao gitu jadi si sambu pak dongang itu itu pentingnya palai ko si ratu pak galu ko pasetagan na si ratu tu karuna dupa puima maga manang ka manamako itu jadi itu lehe napa ni mak baraka tuh mak baraka pasti dekat ya ko dia tulis si karung si puto nah iya ne ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karung maga mana namanya ganina dupa ka makiro ini penting saya wasiatkan jadi mesti ada kesadaran tanpa mulai wi ki buarangi daftar maka ni kami sidak kay pu imang itu ya saya kira ya no pangolongangi aja no paliwangi pak nasa bangke cara ko buloh gak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama jadi iya
Malah kagawe. Mudah-mudahan. Ya, saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka dami sukuru ko. Jadi ya tahu sukuru mega rupan cara na teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payoli tawe manre pasidakah. Ayo, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.